sa at the Unity Online TV so nim so kese another Roma ho ye yenso a ye hye mu ha ye ho ye pa ebe no sa so bi dwumadi ya tindi se sunsumu dwumadi podcast me kan say time with the spiritual leaders eni ahomfo se na da bia me kan no so ati ase eni wiasima ye we hunhum dwumadi nko a na ekoso asase so wo ye hunmu dia kanade honam dia atai chire na etimi ayi eno nti na ibo pincha ahomfo na onim difa homu na eno ma twinkomo se ni abrabo no isi eko na bibia nso etimi akoyi kama enso edi amon ya transi yibidi nkomo pa na ye ne ahomfo a mo ama watale ewo hunhum ana etweban na yedi nkomo Komfour wom ye Nananom Muslimifo di wom na Christopher so di wom tine mababe pimu ewo Nananom di say akachi Nananom di say spiritual herbal center on da no na enema pi Nananom nam no so wo ye efa kwantu sunsumu awade sunsumu apambi ana say we ye game boy meka scammers na opese broni na oni di nkomo no blue scapa na ebla no obebo ama blabo na timi akoyi pa e dia manti ya bahai enema pi na Nananom ye na ba ko ye mede o se HIV ne ye toma enti se ya tobia ma ko hospital na se doctor say wonya say ade ni bia mesrew entina ho bra na Nananom embo na bibia nkoyi efama me did was to catch me na me dwumadi me di hu chiame na edi dwumadi ede bro Michael na junior was na bo machi dom na edi dwumadi edi abro ntine enkomo pio ha ye ba abidi Openigase misamu akwa babium bibia boko de ne nyankopon asi video bon tetel official panso afin komete afise se na ye we ya sanso ko ye ni na efiri ho sanity ibidi nkomo na da bia ye die no ne me de niam mienu bi maka bo mu ampese me no ba be kan eho asem na de dikan me dikan me akasa e de afa abusua won Nananom titititi omukoko fa suman efiri bia bi ede bedu afie ho se emebo ho ban na se emeboa wo na emmo mo mabra bom sika fam awo afam na afei Nananom wu ye sa ampenfo wu ye na won nchirima ba ye beto ye o magya na sa mato na sawram sa ne kan na nchirima na ai se o muso o mafanyame na o makomo de bosom no na suman no na afei na niabre ana bibisa beze bibisa ekwan ya sa niam no efa so a ensusuaso wom ne niema edeba ohini mi da asibe bebe edika mecha me master na Anokye safo okay ofenso chechwa wo chian bebe go na ye mako okay ohini de wu bisa me no eni say de minim no tete no yesi omokofa bosom ifibo on mani ni penim so by na sika wo okay ifibo on so a sikanim enso nipa wo ifibo on so a emema do so sinema okay ba nkomo pemema because if you are didi wo no mu a nkemema wo film don be di ade em enso so lisan se mema ni wonti no yakoye manko a ene basa no makọ jibusun first pa bosom no mo je wo mu ti se dente kana che dente tan no titru pa tan no pa na no mo je ne kese okay so eni Abosom nkaye bibiribi no omo so mo kwaje ba no mo ye bosom amamre na mane bia ye de ema bosom omo de bosom no edu da bone omo mani dwan omo mani wi de wo so mo ye ma bosom do mo ye de omo ye ma bosom enso nena ye ya ba wiase no eni ya kofa bibi ti say ye se fi bi se bible Kristo sum de wo ye na no kono musum omo kwa asori but no mo se di ifi amamre so be ne no ye ne ya je kan den eni ase so what I say enso ye nsa anya de yetene so ne ya to bosum na jeje bosum so to na jeje mu a anasa wonya na mamre ma no de first one ye ma abusua no monnyama ni bi mu a de be ba ne say ida say o how mo de be to no npa ko kwa wade no asa aba se ba so na first ne ba na no boy fie fo munya ba afi do be kwa awo so no be wale mfie du fie wo ha na wonya ba mo akra o be ko ba bia se fie bosom na uko ba bia plan se bo npa ko we ni a o se bia ko fie bosom wo fie bia ko ya mamre say ye de ama na se bosom wo fie na so fo mbeka se bosom wo fie ai bosom no na wade we nti on chiro se fa mamre ko ma bosom no no mu ma je san se wo pele obedi nti no ma jisika no was to all you to we ni breakthrough
who break it through so now how no so na say koso nje no sa no wan ko ya mamra nye say so fo bia na we bitima ye ho enye easy so fo ntimi nye say enye easy ebe bi se me no di nkoma ka yo so won mo so kwa so ma gidi nsi upi ze ugidi nsi upi de na bonsam kra no ntimi anase be fo kan ntimi nya okay so what I say nje bon mo me kwa di break through me kwa di ho anhwe ni sa de na emwa okay so de tu anamo pa na hwem hu se ha na me kon de be kira de se me fa nkoma me fie boso obi ba ha say sister bi onu kwa de bi o kan se na na sen ka yi TV so anka me fra ba bi de adanse ama no pe ba kafra okwa awade ane nyi ana obi wa bruchi no kire ne ha na obaye boso no si no wo fie boso si no eti me kire wa de fa koma fie boso osko no cause na mi kwa fie boso me kwa no mini se ma mi so ma mi fie fa ko so ana boso no kire na mere no de ko yi wanga se won ko twa yi wanga so nko ye hwe no anse wo so mpensa won pendwera okwa on fa on do wo boso no wo fa na do wo boso no fa ma no what the money we are on the one side of the and the aka no aye what ko ma na o kire o ba ye yo sabo so sa kire ne ma foforo a o sa ye e na wa fa no ho afa ba nti opon sa ne ma ko sunya ya na efie boso no ezu timi di ma ne ma bi se bi a wo be koso pa de o ma kwan o mwa o esa se wo ni di ma ni bi ni na mo no so na aba wi ase se wo so pesika bi a o mwa o na mo no so na aba wi ase so wo mo kwaje de eje kire ma se ye twa afuru ma de ato no so so ata tenam so didi aman bi no no didi aman bi ni aso no zo fi nti se ba se e bi a boni bi ba eno no opene ma ne beto boni ni de won pene ma ne meto yi na obeji a kire wo nem eya no mo da na ma di kire da yi mu ba ya ne yi ni palate ni ye hu ye fa ne da ye tra na se bi akosa bi asofo turufu bi wa na yakọ bi wo a se bi won hu ma se monim de ye koso bi ase ni yakọ yi da ye na che no so aka nsam poto de enim ni de emfa kwan mu aka e ba san so waje de wo so ma mi bi otifie na ye wo o ma mi nua bi aba ye bi se na obodin ba sa so na ye wo hu ni pa na nipa no ho asem shi otirim e ba sa kwa wo nkoso da so ata se so ye hu ni na hu so bi e ba ifa ye nka o obi bo na mo so aka se nipa hu se nipa we nipa we na eyi nipa we a enka no um ka chen se je ho ade se ko bona ande o fa bona o fa ho so ata se eti ma so ba mbo so mo ba yi o se bi e bo ko to dwem ye ho ade se fuma munya ye mamia o ba kire nipa koro no edi na che se sa obusuafo na mami sa asem no ye nananom no mkwaji ba o ma ye yabro na munya yabro oh e fa ma e bo munya yabro o do munya yabro kora ne sa munya yabro kora Ezme fa ni se ye no ayaba ni beka se ye nananom adi mboni na me se omko fa betu o mawuko ada no man fa nko na afi ye ayaba ye nya adwe se no mbe nanti na ye na omo ba bedi enya rohu se genti omo no omo ja ho ko ye omo ko no so mo do machi jai mdo mo chi jai se do omo ko mo do machi be je se wodi ade de no wote ho no na wu ye de no wo ye na wo so ba ato aso this one to aso na omo di one to aso de a ene ba sada no so de o haw no e bra busua no na de e bia me ne bi e kire jame ma hwesu yi e ba sa omo be kle me fru ana se omo nku omo ma bra ba e ba sa ni mo ba sa na abeyo oh okay so yeah ye nku no ya se ba e ba sa se bia ana me twa no obu on so a bosu ya kwaje aba bosu mo isunsun ba de na si ho no de te se de mo Christopher mo jitum se ye gina bible so bompa ye Nyankopon beti yesu fen sa na nso ni se gina bosu ni twa ne so a ana se gina ya wa na ye tim bosu no wo mu na ye gina so bom mpa ye frɛ bosu na obeba beti yesu fen enti bo no ma sa ya wa ni si ho na se ba bosu ni si ho no the more na mo firi no obetimi akọ no isunsun obekọ na efie bayi bi a wote ho ba ebu nsem bi wote woni be no na betena bosom wa betena ade na so de bosom na ni mum na e di sansem fo bosom do isunsun obekọ ma sa enti se wonso wa ntu ana mo bi anfa ho na obi an kire wo se e bi ese ni se ne wo ho e bi abema bi mu fie won na te abusua no mo yi de so na so na aheda de sei wo bekọ so yes bosom bi wo fie so be ka nya bosom na ne bi abayifu bi na se bayifu nsem bi otifi ho na edi sa edu ba se bosom no be ka se wo memo akwa ha memo enyi sika de o mfi ukra but se bia
eni obeye na chi kukudurufo bi no obo ho ban mo bia mfase kan bia nka eni awade nso do kwa awunya bi eni edin pa me ayi se bi fi am tim e ma no mbekwa awade san se bosom no amekom no mu fi no ene mi jira ka se bi so aka mu fi no so ata se nti mbekwa awade mo sa bepa na no sa no se na so wo ma na aduani me na aduani na me na wo boa me se ebusuani nyina yakwaje be ebusuani nyina ati enti yakwaje be ebusuani nyina ati no na me se me na ade so ni nyina boso na de aba be so na mon ka me ho ne em wa na boso no na dwuma opeso ya na se mo wode peso de bo busuani no fa mo na mo jaje mu na no man so ayi ne ma ya basenti min kwa na boso no be ho am enti na che se do ba ko nya adwen sa kira na abade no agbo enti etimi eba se wumfi na obi anso no awo yusu ana so okom sa yusu na otimi se bia bibi ba be si se bia me wo bisuanu na bibi betumi a obetimi akọ akosi Komfour bi so se koka kire npa so mezi se ba betumi obetimi esi ana so obeda oba bi ya kire no nze wamfi obeba mple be se emprensa ba so da ye emprensa obeso to so ndize ndi wanye dia obeti wamfi dia ne na se bi owunya hu se da bi da ya mesusu na enye obi owa ani awodi sunsun na kire da yenu da yana se kire na timi kire so da bi ampa e kwa wi ti faso na mo na nyame na ade ne betumi memu mo abeda adi a kirem se esuma si kwadwo ana yaw ade be o ka kire no wa fi a wa nyame su asama ko kanso mango kanso kanso aso to be bi o nyame hwe fi ni ho ebesi so da ba wo na we be ye wo ya ba na me de medwin se bia se me manko kan e bia o de ni bele be ka se ade ntina me suma wo na wa anko ibi ni be bia sa okay then say busuan kasa ye nananom kwaji suma mbesi wo no e wo se enei manfo na aba no obia timi ede emo wo so de bo suma ne bo na ono so ablabo obi nkasa sum no kwa de ukọ wa asori bo sum no njira asori o ukọ asori bitimi akọ ene so bo ukọ asori so ba so obi si tworo so ne ayini ni ka o se obi ntimi ensuma wura no nyiru ma na ka cho Abraham minim no o fa sa Abraham ne o Bible mu sa papa bi na se mi hwe na yi moshi on de o o ka sem bi se sisi aso wotena ho no bi se mi tena ka se akisosum yankwase asema wo be hu do ma betwa me ho hia be boro be na so bitimi tena ka se abosomsum yankwase asema enso ye kwa na ke di mra ansem ni do no e chen o Christopher ama ba wi ase so atase obi wonu mo ti aso de mo yi nyin what ya saw them say be wo fool be so for crumple fool be yere e wa saw them enya bone me to me go fool be yere obi da ya hye ne ka wa hye ne ka wa busum ni chisa me for obi ya hye ne ka wa busum be kume hia me no ko so busum ko ntimi ko fa ntimi ko hu kra empo ba na be di busum na duro kra na ntimi ko for ba ya hye ne ka wa ni asem ko pa ntimi ko for ba ya hye ne ka wa nti ba sa na suman bia woni mra ode ba ya bu abusum ni na ye mra nsem du ya ba ko ebi ni dan ini ewu o chiro nu ewu se wo mu dem na sa wo yidi e ma apu anu so chiro e wo mu dem na wo yidi ye nyinyi si entum anu so untimi ni oba wo wuram anu so ewu e ka so ata se adansi kunu mu ewu untimi nkofa o ya meka se wo be yere so sawade kro no bon sawade so nyina ya de pentam susu mu aten anu so wo e ka mo mla no e ka mla no na che se mla no ba bosom na no mo mla nsem du ne boko asa na be die du ne se kenkan so bitime di sa mla nsem ni du na so de ya na se eni atworo no mu de nde tale mla na kasa de tale pa na mka se kwa ni di so kase Christopher ni so mu di so kase and obi ni sa to gugu no kura bible no preach okay so okay na so bosom he wo kompa obi di na du kwa ni na so wonyim na yin sin wo be chew me kwa me nkom wo a wo nkom no wo a wo nsom ba just pass wo abasem moa omo ho ban do pe bi on fama wo de obo no wanyem wo ma ko yi atu egu ngofo se ya na mo ai Abosom tiri mo de che se Nyankopon timi de eniema bebere bia wo se media friu media chew nanso Abosom de e basa ase mo de on va chew Abosom ni bi be policy justice enyewe ukoya on fa chew ni Nyankopon be ka se wo be hwe odin na wo twentwen so wo ya na wo firi ho na no wo yero no ye Abosom de no enti no se Abosom ya kwasa asem na se Abosom ya eno nti na obedi nsamfo Abosom no betia ni nti wo se enye eno nti na ama elema afo no so mo ni akire no nti no mo so mo ni akire no obedi nsamfo Abosom no betia ni nti wo se
Abosom som de mimi nkodi bosom atwa oboa sesa me nsam fu bi obedi abosom no be chinti nti ka wo ba ko fu obeyire ono ba ko yin nsa atogu obedi ba wo wiram so ata se obakwa ko boa ko go obi wade so nkukura achiwade no 20 minutes achiwade we nyina so nti o se ne mfa ho mo sa de we nya papa ne mum nyame de wa bio mu bia ngo ye nto ye pane ngo so no ba toto akwa ntira ko be hia difo bosom de no wo ye no entam so nyankopon so de no obeche che no obeche no so achire sunsan so na beba ene obeche sen ka bosom no kwa ye ma wo chire wo ntem nti na bosom ni de ndi nke se oba ntem ana wo timi etutu ana mo yi nanka ha wanya adwen sa chira ntem kanina ye nananom no musom abosom na hu se obi ko wi obi ade ni ni okra na hu se obi go obi ade zuni amanfo da mtumpum kra chen titi no ene bulletproof ya yimu kan say proof akese na de hye ye den so ata say so Komfour so be wi na wutu metene ko be ro ko wi so esan so nim say na hwe ntimi ne first na esi yenkonsu bi anu benada yenkonsu bi anu joada yenkonsu bi anu sei enso na akola gina won mo be obefo so say da bi esi yenkwa ma me fo so akɔhwe adekro nti esi yenkɔ enso kan no musu nti se ne de sa no ma na asesa enso ni ye bebe be a ye bebe wi asen ya se mo so na ye fa no nsia na ye nsi fufuro mu de to so biom ade ablabo adani cause MPP ye maba we mlanche ye bla ye bri eniema ye dane no we mo frase ene mpempensuwe ye kasa ene ye hunye bi ye wonti na ma niema dandane na me pese ni bisa me de ma adwe na e kire e ka dane ye de adani yu mu me se bia wo bo bibia adani ama obi ana se bia ye dane wo shebere so ata se medical fi se ye dane obi shebere okay obo no me ba wona ba wiase one awiyim nyankopon adom ode ma wo no ana se se bi nhire ode ma wo no abra ye gwa wo na esini ana do gwa wo no wo hwew na se do gwa wo no wo ye se do kwa hunhun funya no be se do ode ba wiase ne be koso a no adane wo shebere no sawie bi wo hawo ne amani bi abato so nti so nso nyini na de wonim se obetu na mo afa ho a wo to no msa wo no mo be wiase wo kwa 100 cedi konso onso bi mse ye ne dwetire da no de akobu wo ho bebelebe wo ho sa de no wo ho mi so bo no mo be wi as 100 cedi ko even 100 cedi san se adane ne shebere 1 million onso bi mu da na da bi 10 cedi sad ka furo se man ga 100 million me say 100 cedis 1 million e be din se ni pan be nya bia so obeso mi say ni dwetire ngo obeso no de ko to adura no wo de ko to adura be kwa na obi kwa na so masaje ko mu obi mam yetimi da na obi shebere man yes wow ani na normal no din o obo nso ya wo na ba na ye dware no adwale ni mu no won pa ko timi dane yo no so yetimi dane shebere dane de bibiribi obi a wo kon fa so be dane o shebere wo se wona mo ho ye machine na wo kwa mi sinipa we no ho ye machine me do ha obi ba tu no so me dane ne shebere nyankopon de ma me ko na me nkan wo me nsere nhwe wo ni di wa tem no so na wa sam shebere san sisi a everybody nya de ade wo ho pa enso na yesi se obi wabusuani bi anase ofie bi ankoton abonten obi ntimi nse o shebere na ka che o nim ni ho na se ni no ahun ni na fese o se ai fie bi obi benya wa ni firifie abodosin benya wa ni firifie en na abonten su ni kro no kra no o ye wo kwa chen fie ni na no ahun na community ana because tete no na ntisa e ba ne se ni wiase adane ntia o mo dani bia no ne kra bosom kra no bosom kra no first tete no ne so what I say and obo ko bi first na obo ko bosom dem bo no mu kan e se be pampan ni ade e wo ho twitwa nkoko gugu fio and na obi obi bosom fie ni uti uhu what is obi ho wow and obi bedroom so what I say inti said the near mesa sana na bosom eno so sisa bosom bo no first oba no we be sin de gu no ho and o hese de wiase ko no ba no onye be sin no ho bi inti said the ne bibi ese sansa na wiase ahonhom nyina so bi anso se san position the na person kire se me na me ba bia bia ma hye matale kuko ya metie na se bia matie sikwa na me kwa obi hu mi awon scratch we messe na bra bo me gu na dwuma me yesi na wo se no no ye de wo ho no bi ene bi so ni de bi ene bi won so a conference na mka se adwale otimi ye sebe bebrebe kwan de bebrebe no bi foso obo kompa he woni abefu otimi ko hia otimi person si yen ko se sane shebere na se bo de at the time bi otimi obi ko atimi de bo de betem
body betim body ya etwetwa wo betim si no the couple sabi uko sunsu the couple no da koto how bi no the amount no da shebe itu nya baby papa unya sabi sunsu obi o so nim sunsu nim fom na upinche no hu se kwa we na nam so na chira ti se ye koso pa bi se de koso bibibi no ai enen kasa no so tene kasa kasa do wani kan ebebo bra mo wa minua na se bia me wa busuam na me ma mi si no ewe se mitimi ede nipa so masi emma ehye bere me di ba je wati de me che no na bia me ma mi akọ no akọ ye hu niema no wagye bia onua bi emma hye bere na odi abrem na odi abele ni ma enti se omo so hu na kira itimi dane na ai no usum no bedane no dane a me na me ye ji ma me no so e mabla bo no be sei enya hwe menya di menya obenya do obenya ni mu de odnam no so ye se adwuma die ana obeji na firo Kenisi sabua bo chiche finsu ase be ka cho so danche mewa ya ya ngina chini enunti na me Komfour Nananom this spiritual and herbal center ediama wo edua na de chikrun kwen wono akrabo ne abo akrama twe wo de hye Nananom piafo nanaso yesunsu mu adwuma bia bi se yesunsu ma wade e na wo wade ababa wa na ego wale na okuna wu ni nyina nanaso be ye ho adwuma e bia na furu abusuam so bi na abo dua na nya wo nanase bro be dan ediama wa kwantu sem wo se bra obeje visa no huhu mo ma na pia nisuo afen so bi na de uka na wo dan a yemfa ma wa nanase bra obebua ma saka osika odi hye bi na ayira na wuhu na nanase bro be hwehwe amwo no afen so pese obo ho ban ni nyina nanaso ye ho adwuma e de ema wo sunsun mo adwuma bia ni wa nana enye wonana de orden pa nana kwaje this spiritual and herbal center ukopiem na sanu a na wo kwa kowu enu ti bra se ye e ha oben na wo hwehwe awo ni nyina nanaso ye ho adwuma wo hwe na na tiri kwan a obehunu asantemantamu asoma so nkwanta eho ana obehu no frɛ na awa ahomatu fezu 0245735760 0245735760 nana kwaje this spiritual and herbal center nana mo piafo edana ma bibi ka chem se abe ohun abesi na abe emele tutu ahun bese na ni bonu so no tani no na ni hwe baabi na abe no so dan na ni hwe baabi se yemienu nyina ye wani nti ahia to bi epe baabi nti afa de bese no mienu betwem se na enye bone so no wo ba no se akoye se enye bone so de ba no ohun ni sa no okay ni yembe hye ye machine no kre eno hu sa o yembe hye di sa ni mani de ade o ba o dru keti a unem dum abonten so du hu bebrebe na omo to bi a omo na timi be stress sika na na omo be stress sika how obo no mo be stress sika ne asoma no ne be ofie be yebi na asoma no ofie be yebi na ada ne ho agesa e ba be stress sika se bi bo hu se bi wo so obo no mo sika ba ne sempa bo bi be stress ni sika na egukura afro ba wodi sika no mani pa kro na hye ni sika sem nyina akofo mo nim kwankwa fa so akofo so ta se obo won so a kafra no oba be sraw abe yi wafi wo haw bi mu so we say na akoye mienu no papa ne boni ni ntino obo o mu bi sika kwa no say dwena wo say we kwa do man ko say mi nsem ade nana edi sa na man haw wo de yema no no wabubu sika no o ni padom ko ho no ma de kan wo tiri ni pas me sika me de yema ni sa papa mu a eni nanim boni so a eni nanim na da he nsem no ano na sa abonom no mame misi na yemfa enem komonyensi nti sa ne mani na wo ye bia omo ya ne siriska no a omo ye yasoma omo na so mba bebu a eya na ozo bo siriska no ko obi zo obetimi a chete obepa o chewa pa o chewa o mfini kura na osam fama no ni ma de kwenta obi sa wo say de so ye no mu de he na eye de o wo no mo sere wo kwa wo de mane nko ebia wo sere wo na wo nyina ho ko onya hwe mane nko so I say ba se bibi kan akoma sa sto nipa no frɛ na fama na wo de frɛ na de man ba wo nso be gina no mesro o fama mi woni ni ma de kwenta bi a wo gye enti de maka a kyerɛ wo na no aka ebuso sa papa mu ana de man no bone so ana de man abusia sunsun komo na ni gusu a
yidi no na nansem a wachirichirim kwan ablabo ye fa so dane no ene abusua ye kwaje niema besi ho ne nsusanso eba ne afei wonam kromu a ahohom eba ho nom e wo so hwe wano yie na nka senti obi krom ena afei nso no ni kwan se obi sire wade a oye wa yiso ma no odi ma no bi ne mom sem na o kan ka bi guso na no a ne nim hawa besi akọ edi ama wo so nso bi dwumadi na ha ene DC na nafa number no tudwa kakra bi na yempa dwumadi no na wie 0245 735760 0245 735760 Nana Kodjo this spiritual and herbal center nana ne ni bidi enkomo no o hwene chiko asantemantem ya no wo ufaka okejeti aso besi wo asoma so kwanta station wasiwo na frɛ Nananom ba na the screen ho no no obemu bia be hia na bibia koyie de ma se ne midi kan ya na bia no anana ahohom no ensa gidie okese na edi aba numpo obehunu kwan a ombestre ama wonye wasumdie nti wo ho no ma no hawa besi tu abrabo anaso wanam no na etinya koyi edema within the west quartin Michael ene junior west ne bomba chidoma edi dwumadi edi ebrewo ye mamu nyina mo official pa hwe ho sie na ablabo na ye bo no enye ablabo a da fem tutu ana mo yi so so hwe na nyema koyi a behwehwem na ablabo no enna fem kra enoma enna fem nyame yaduma eda se ne ye besa nso abedi nkomo biom na de ho edi abeto aso yakram